ntabwo urubyiruko rwa Kenya rwigaragambya kontra igihugu cyabo, no ni kontra perezida wabo. Biratandukanye. Mujye mutandukanya perezida n'igihugu. Nuriya mu perezida wemereye abanyamerika kuzana poubelle bashyire hariya abafite virusi ya Ebola aho kugira ngo ujye muri Amerika ujye muri Kenya. Wowe ntiwakwigaragambya. Perezida ntagomba gufata igihugu nkaho ari cye wenyine. Igihugu ni cy'abanyagihugu. Ruriya rubyiruko ntabwo warurenganya. Nawe ntiwabyemera. Ni ibintu biteye isoni ahubwo muri Afurika ibyo bintu bidakwiye. Kubera iki ese Kenya iruta Amerika ubunini? Imyigaragambyo iracyakomeje ndetse yatangiye kugwamo n'abantu. Mubona abanyakenya mukurikije n'imyitwarire yabo cyane cyane ku byemezo batumvikanaho na bishobora kutazakunda ko na mbere uriya mu president ntibamukunda, na mbere uriya mu president imanda niyo yanyuma. Iyo bimenye rwose uriya mu Karanjini. Ariko rutatwaye cy'abanyakenya. Icyadatwaye se ni iki? Gitwa abanyakenya gusa se? Tusi icyadatwaye ni icyahubwo. Erega ntabwo umuperezida ukoreshwa na imperialism abangamira igihugu cye gusa. Abangamira n'abatu n'ibindi bihugu. Kuko bashobora no kumutuma kuntu n'ibindi bihugu. None se icyo utabona ni iki muri aka karere? Ibyo utabonye ni iki se no muri RTC imyitwarire ya Kenya? Muravuga Ruto nkaho ari umuyobozi ufite imbaraga nke. Ntabwo ari umuyobozi, umutegetsi. Ni umukozi wa Amerika. Bene uriya ntiwabwo ni umuyobozi. Ayoborera Amerika ntabwo ayoborera abakenya. Ibyo si jyegenye nivuga n'abanyakenya barakubwiye. No muri myigaragambyo abantu barapfa. None se uri umuyobozi ukunda abanyagihugu. Ntabwo amaraso ya Amerika ngo komeze bademisiona. TV 24. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye. Ni ingingo y'umunsi turkuganira na Dr. Rusa. Dr. Rusa turakwakiriye nanone kuri Dezum TV kandi tugahaye n'ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi turashaka kuganira ku ngingo ubu n'ubu tuvugana muri Kenya hari imyigaragambyo. Abanyakenya bamaze igihe mu myigaragambyo bigaragambiriza icyifuzo batumvaho kimwe n'igihugu cyabo cyo kuba cyaremerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushaka gushyiraho ikigo kizajya gikurikiranwa cyangwa se gifasha bakekwaho Ebola abanyamerika kikubakwa muri Kenya. N'ubu abanyakenya barigaragambya bakavuga ko badashyigikiye icyo cyemezo ndetse badashaka ko icyo kigo kihubakwa. Kwigaragambya kw'aba abanyakenya mu kuvuga iki gufite ishingiro ki? Urumva nuko mwabyintroduije nabi cyangwa bababwiye nabi. Ntabwo urubyiruko rwa Kenya rwigaragambya kontra igihugu cyabo, no ni kontra perezida wabo. Biratandukanye. Mujye mutandukanya perezida n'igihugu. Nuriya mu perezida wemereye abanyamerika kuzana poubelle bashyire hariya abafite virusi ya Ebola aho kugira ngo ujye muri Amerika ujye muri Kenya. Wowe ntiwakwigaragambya. Perezida ntagomba gufata igihugu nkaho ari cye wenyine. Igihugu ni cy'abanyagihugu. Ruriya rubyiruko ntabwo warurenganya. Nawe ntiwabyemera. Ni ibintu biteye isoni ahubwo muri Afurika ibyo bintu bidakwiye. Kubera iki ese Kenya iruta Amerika ubunini? Reba dimension za Amerika. Ni ya gatatu ku isi mu bunini. Kenya ni ya kangahe? Kenya ingana na province orientale ya Congo ya RDC. None se iyo bagenda bakayubaka muri Amerika. Afurika bayi poubelle. Ahubwo n'ibindi bihugu byari kwigushyigikira urubyiruko rwa Kenya n'ibindi bihugu byo mu karere byose. Kuko ni Kenya nigira Ebola n'Uganda bizayigira. Donc ni ibihugu byo muri Afurika bikwiye na Ethiopia na Somalia byari kwiguhaguruka byose ahubwo. Mutekereza ariyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo igihugu cya Kenya? Oya sizo zahisemo. Zara propose. Zozo ntacyo icyakwemera cyose cyo muri Kenya bashyiramo. Barahitamo. Bari byuboroheye. Burya ntibakora n'abaperezida bose. Muri soze ngo bari kubwira Sahel, bari kubwira Burkina Faso cyangwa Mali cyangwa Niger cyangwa Senegal. No, bagira igihugu bifatira. Kenya yo ni ibisanzwe bimaranye iminsi. Amplisi Kenya ni koloni y'Abongereza. Ni koloni yabo. Baratugabanye bari abantu. Ahubwo iyo uvuga uti kubera iki bahisemo Kenya ntibahitemo Uganda. Kenya ikora kuri cross yandiye. Banzu byumva ntabwo irankravye.
ntabwo wahitamo Uganda ubona Kenya, nubwo wahitamo Tanzania. Tanzania ntikora nawe. Iyo Kenya batari bayifite, aho gufata Uganda bafata Tanzania, kuko Tanzania kuri Rusendi biri kuri Paul. Ariko Tanzania ntishobora gukorana n'Abanyamerika, ibyo murabizi. Kenya rero ni valley, ni umuperezida marionette, ni umuperezida w'umucakara w'Abanyamerika uriya Ruto. Donc aragurisha igihugu cye, aragurisha abanyagihugu. Donc ni nkaho igihugu atari iki. ubwoba abanyakenya umuperezida wari ukwiye kwamaganwa n'abandi baperezida bose bakunda Afurika, kuko Kenya n'Abanyafurika ni bene wacu, turabakunda twese. hanyuma ubwoba abanyakenya bufite shingiro ki? Wese nubyumva, we nawe nzanye virus wawe ntabwo wagira, nzanye virus mu rwego kwitesta, ntabwo wagira. Ibyo ni ibintu byumvikana rwose. Uriya ntabwo ibintu byumvikana rwose. Ariko muri Uganda muvuga ko Amerika itakoze approach mu bihe bishize, Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yagaragaje ko ahubwo batunguwe no kuba Amerika ubwo busabe yarabujyanye muri Kenya, cyangwa se icyo cyifuzo cyaragiye muri Kenya mu gihe ngo bari mu biganiro na Uganda. Uganda burya nayo ngo yashakaga ko icyo kigo ariko Uganda irankarave, nakubwiye Uganda irankarave ntiyaranje Amerika nka Kenya. Ariko Kenya wibuke ko ari Mombasa. Yes, Kenya potentialité za Kenya kuri imperialisme, kuri bariya bakonizateur, nawe ntahitamo Uganda ubona Kenya ari n'igihugu ushaka kwiba. Ntiwahitamo Uganda ubona igihugu gifite Mombasa hari n'amarafineri yabo. Ntabwo wahitamo Uganda. Uganda ni igihugu kirankarave, ntabwo wagihitamo rero. Bariya bagize Imana, kireke yabangira petetre, iyo abangira petetre bagifata Uganda. Ubu imyigaragambyo iracyakomeje ndetse yatangiye kugwamo n'abantu. Mubona abanyakenya mukurikije n'imyitwarire yabo, cyane cyane ku byemezo batumvikanaho na bishobora kutazakunda, ko na mbere uriya mu president ntibamukunda, na mbere uriya mu president imanda niyo yanyuma. Byo bimenye rwose uriya mu Karanjini. Ariko rutatwaye cy'abanyakenya. Icyadatwaye se ni iki? Gitwara abanyakenya gusa se? Tusi icyadatwaye ni iki ahubwo? Erega ntabwo umuperezida ukoreshwa na imperialisme abangamira igihugu cye gusa, abangamira n'abatu n'ibindi bihugu, kuko bashobora no kumutuma kunura ibindi bihugu. None se icyo utabona ni iki muri aka karere? Ibyo utabonye ni iki se no muri RTC imyitwarire ya Kenya? Muravuga Ruto nk'aho ari umuyobozi ufite imbaraga nke. Ntabwo ari umuyobozi, umutegetsi ni umukozi wa Amerika. Bene uriya ntiwabwo ni umuyobozi, ayoborera Amerika, ntabwo ayoborera Abakenya. Ibyo si jyenyine nivuga n'Abanyakenya barakubwiye, no muri myigaragambyo abantu barapfa. None se uri umuyobozi ukunda abanyagihugu, ntabwo amaraso ya Amerika ngo ukomeze bademisiona. Ariko ntabwo ashobora kudemisiona ko wakorera, ntabwo na hariya no gushyira biriya bintu hariya. Ntugire ngo Abanyamerika bashyize ku buntu, hari amafaranga bamuhaye atari na menshi, mengo ni 15 millions de dollars sinibuka. Bazihaye Ruto cyangwa bazihaye igihugu? Ari igihugu byari kujya muri budget de l'État, parlement ikabyemera, nta myigaragambyo ihari. Icyo gihe parlement byemeye nta myigaragambyo ihari, ariko parlement yarabyanze. None bizagenda gute ko Ruto we mu ijambo aheruka kuvuga yavuze ko Amerika nk'umufatanyabikorwa ngo bamaranye umufatanyabikorwa, ariko si uritiranye mukonizateur n'umufatanyabikorwa. Iyo ni langaje ya Ruto nyine, ntabwo ukwiye kwisubiramo. Amerika umufatanyabikorwa na Kenya gute? Amerika n'umufatanyabikorwa n'ikihe gihugu uzi? Amerika n'umufatanyabikorwa na Israel gusa, nta kindi gihugu, nta kindi gihugu bafatanyije ibikorwa. Ibindi ni ibihugu ikandagira. Yafatanya ibikorwa na Kenya ibihi kuko mbwa ni abaturage banjye bafite virus bazaca iwawe bayihasige baze muri Amerika ariko ari clean, hanyuma ngo gufatanya ibikorwa. Abone mwe mumva byari kugenda gute niba Amerika no, bari iyo bora nibo bayiremye n'Abanyamerika bayiremye, ni muyibarekere. Hari n'ababihuza bakavuga ko kuba Amerika ishaka kubaka kiriya kigo cya iriya center muri Kenya ari muri gahunda yo kugira ngo iki cyorezo gikwirakwira akarere kose. Niko mubibona? Oui, bien sûr. Unese bayikoreye bari wayumva handi atari iwacu, atari muri Afrika. Ni tropical ikunda no ashyuha, ishobora kuyiwabo. Iriya Ebola niba kuri Afrika
ntiyakwira akarere kose kuko nabyo bariyubeshya, ntiyajya no muri Ethiopia, ntiyajya, ntishobora kujya mu bihugu bikonje. Ariko nyine ahandi hashoboka hose, agace k'Ibugande nk'ariya za Ahua, yahajya Sudani y'Epfo, yahajya Congo, yahajya Centrafrique, yahajya na Zambia, yahajyayo biriya bihugu bishyuha byose yajya. ariko abaturage bari kwigaragambya ndetse polisi gahangana nabo, polisi irakorera muri leta. Oya, polisi uzari ukuntu ihangana nabo, uretse nk'abapolisi bari korompi bashobora kubitariza abaturage, ariko buryo uzarebe hari imyigaragambyo abapolisi bajyamo kubera rudere kugira ngo mutonone ibindi bintu, ariko ntibabuza kwigaragambya. Yes, nkabonye no muri Senegal abapolisi bagiyemo, ahubwo nabo noneho bajya no mu bigaragambyo, abapolisi babibona nabo n'abahoze ari abayobozi nabonye. Kireka habaye korupsiyo, hakaba nk'abapolisi abantu bo kwa Ruto bariya n'aya mafaranga baha amafaranga kubera abakenya abantu bose, korupsiyo iba hose, bakaba babiritayiza umuturage, ariko ubundi nta n'umwe uri abakenya benshi batoye naho bajya mu matora, abakenya benshi bari kontra. None niba muvuga rubyiruko rashyigikiwe, yego, niba muvuga ko ari nk'akaga wenda kuba igihugu cya Afurika cyakwemera, nakaga ntabyo mvuga, umuntu wese arabibona, uwo ari we wese arabyumva. Nawe niki bazanye umuntu akuzaniye virus, guti ikindi ushaka niki kirikana mutazi virus icyo aricyo, umuntu akuzaniye virus y'indwara, ni gute bavuga ngo sakaga? Ni gute bavuga ngo sakaga? Ikindi bamuzaniye niki? Ikindi Amerika izaniye Kenya niki? Uretse ko nta n'ikintu ushayizanira. None abategetsi ba Afurika b'ibindi bihugu kuki bataganira kuri iyo ngingo kimwe ngo bayihuze? Abategetsi b'ibindi bihugu ba Afurika b'ibindi bihugu uravuga ibihe? Abategetsi b'ibihugu bya Afurika, ibihugu byitwa ko ari bya Afurika ni bingahe? Ugiye ukabaza Aben muri Ethiopia yakubwira nk'ibinkubwira. Ugiye ukabaza Traoré cyangwa Chiani cyangwa Iguita bakubwira nk'ibinkubwira. Ntawe. Cyangwa ukabaza Sonko nta wundi. Kuki abandi batabyamagana? Abandi se nkarubwira, none se ni bandi batari abanyamerika, ni bandi batari abongereza, ni bandi batari abafaransa. Hambwire nawe. None se Museveni abyamagana? Suba abanyamerika se. None se ninde ushaka ko byamagana? Ngo baranagishakaga icyo kigo nko twari. Oya, nakubwiye ninde se babyamagana? None se kiseza byamagana gute? Amerika ari imbwira ko izamagarikira intambara. Jyubumva umenye ibihugu byo muri Afurika ko atari by'abanyafurika. Icyo nicyo mugomba kumenya. Hanyuma dukurikije urumva benshi wenda abantu bagenda basobanukirwa cyane cyane ko tubirushaho kuganira, ariko hari abantu benshi bagifite imyumvire yuko abo banyamahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ziba ari ku neza z'abanyafurika, ariko mukagaragaza ko Amerika ibintu nk'ibyo ikoze biri guteza ibyago cyangwa bishobora guteza ibyago bikomeye cyane umugabane wa Afurika. Abanyafurika bakwiye kumva iki cyane cyane no kungwara nk'izi z'ibyorezo duhora tuzengurukamo, nyamara inkomoko yazo ugasanga zarazanwe nabo twita ko badukunda. Umuntu uvuga ko Afurika Oxide ikunda umwirabura, umuntu byangura no kumwumva. Abihera hehe? Ubundi kenshi urehera ku kintu no ujya muri histoire ukareba ukuntu mwabanye nabo bantu. Aho Amerika, uretse ko burya Amerika ntibaho n'abanyaburayi bimukiyeyo, aho babakunze n'iryari babagize abacakara kubera kubakunda, babakundije kubera kubakunda. Aho ni kwa kundi umuntu yishobora kwibeshya ku muntu. Hari abanyafurika benshi bavuga ngo bakundaga Abraham Lincoln mu ishuri ko babigije ngo yakwiye ubucakara cyane. Twaramwize rwose ukanagisubiza gutyo, utagisubiza ukakica. Kandi nta Abraham Lincoln nta muntu wangaga birabura kumurusha, yakwiye ubucakara bose. Ariko ntibuke yuko hari gere de secession yamaze imyaka ine de 60 à 65 kugira ngo Amerika ibimwe byari ibihugu bine byo mu majyaruguru n'ibihugu 9 byo mu majyepfo, kugira ngo ibimwe byagombye kurwana imyaka ine yose. Abraham Lincoln yarakeneye kurwanisha bariya birabura bamufashe kurwana, bararwana hafi 700,000. Abwira ati nzabaha ubwenegihugu, nzabakuraho ubucakara, muri abanyamerika, ariko ni murwanira igihugu.
yes yashaka bamena amaraso nta kindi barangije se hari ibyo yabagize hari icyo yabahaye ntiyafashe bamwe akabazana muri Liberia abandi bari mu Bwongereza akabajyana muri Sierra Leone bati bajye kudufasha gukoloniza bene wabo. Abanyafurika rero twumve ko ntibashobora kudukunda, ibyo ntibishoboka, n'ubu baracyadufata nk'abacakara. Ahubwo abanyafurika nibo bibeshya, nibo babakunda bakibeshya ngo barabakunda. Umuntu ugukunda kuzanira virisi wawe biragoye. Sinzi umuntu utekereza yuko abanyamerika bamukunda, sinzi uwo ari we. Ubwo rero abantu icyo wenda numva bakumva nuko ko muri aka karere ntekeza ko abanyakenya bari mu bantu bakunze kugaragaza kutumva ibintu kimwe na leta yabo, ndetse bakanigaragambya abumve ko bari kwigarambaraga. Leta yabo ni president wabo, leta yabo nayo iri kumwe nabo, none se parlement ntiyabyanze. Yego, noneho burya kenshi igihugu iyo cyahuye n'ingorane nicyo kimenya ukuri. Ntabwo abanyekenya ari ibicucu ku buryo batazi ukuntu abakikuyu bishwe n'abongereza igihe cya colonisation. Mwese muzi amahoma muzije mu Kenyatta barishwe, babagira amatorture, babicana babaca amatwi, bishe abarenga miliyoni zingahe, batwara amasambu yabo, barimuka, bari bafite amapatirage meza, barabimura bajyana ahantu habi barahatwara. Ubwo se zinga ibyo barabyibagiwe, barabona ko ibyo biri ko biragaruka. Nibona South Africa bakagira brutalite, ntabwo bakwibagirwa isandirwana, ntabwo bakwibagirwa intambara yabera isandirwana. Donc igihugu iyo cyahuye abangaba abo bavuga gutyo nabatahuye nibazo ko ibihugu byose ntibyagiriweho ingaruka zingana. Igihugu gifite ubutunzi kamere nicyo cyagiraga ibibazo gusumba ikindi. Abo rero bavuga ngo abanyamerika barabakunda nabatahuye n'abakoloni abo ngabo. Hanyuma ubwo Ruto muvuga ko yabaye president mubi ubu ni president mubi w'abanyakenya nkuko bagaragaza? No, ntabwo ari president mubi w'abanyakenya, ni president mubi wa Afrika yose. Ntugatandukanye Afrika. Yisha abanyakenya batwishe twese. Aje gukorera Amerika muri Kenya, si Kenya gusa, bamutuma n'ahandi. Ndivyo yagutangaza bamutumye muri Ethiopia no muri Somalia. Donc babonye base kugira ngo bakayone bajya ahandi hose bashaka gusenya, ariko bafite base, bavuga ati dufite kanakanga. Buri gihe niko babigenza, dufite pio hano, dufite muri iki gihugu dufite uyu nguyu, baba bafite amapio bafite, bakanabimuhembera, dufite uyu nguyu. Ni hakuriya, reka nguhe urugero. Mobutu yabaye umukozi wabo, gusenya Angola. Mobutu niyo bacishaga amafaranga bwa Savimbi. Yes. Hanyuma igihe cya Biafra Abafaransa bashaka guca Nigeria mo kabiri, igihe cya Biafra 1967. Wagira ngo indege zateraga muri Biafra zavaga muri France directement? No, zabaga zifite base Libreville muri Gabon no muri Cote d'Ivoire. Nicyo ituma no kugura bene uriya president ntabwo bari mubi ku gihugu cye gusa, baramwifashisha mu bihugu baturanye icyo bashaka gusenya cyose. Nko par exemple ni Amerika, nka kuriya bashatse gusenya Amerika fito Ethiopia igihe cya Tigray. Waze ngo bavaga he? Ni Sudani ya ruguru. Kenya ituranye na Ethiopia, kandi Ethiopia ntirabava mu mutwe, uretse ko yabananiye. Bashobora guca muri Kenya bagasenya, bagasubira gusenya Ethiopia. Noneho ntabwo Ruto bavuga ngo arahemukira Kenya. Uriya ni umuperezida mu by'ukuri. Iyo twari dufite independence abantu bose bakwiye kwamagana. Ku buryo umuntu avuga ati biragoranye ko abanyakenya bazongera kumutora. Kumutora byo ntibishoboka. Byo ntibishoboka. Uzarota irangiye. Ntibishoboka. Natware najyane ibyo gusa ntabwo azavugwa neza nka kuri bavuga Uhuru Kenyatta. Aravugwa neza nta kibazo. Uriya ntabwo nta heritage politique asize. Dr. Rusa bagira ishyaka, reka tubashimire cyane, murakoze cyane. Niba ari wenda ari ikindi mushobora kubwira nk'abanyafrika muri rusange mukurikije ibyo tuganiriyeho? Abanyafrika ntabwo ntababwira, ndababwira bikuremo ko bakundwa. Abanyafrika ni bakundane hagati yabo, ntawe uzabakunda badakundanye. Iyo mutakundanye ntimuba muriho, no kubanga biroroshye cyane. Nanjye sinabakunda
nanjye sinabakunda ntari umunyafurika nkabona abanyafurika abantu badakundana nawe ntibabakunda kuko ntabwo baba ari abantu mu by'ukuri abanyafurika rero bakwiye gushyira hamwe bagakundana icyo gihe iyo wiyubashye nawe urubaha. Murakoze cyane. Murakoze namwe. TV 24